shokuthi umdali noma abantu abadala abangibusisanga ngokuthi ngibe semhlalekene ngibe nomuntu engiphilisana naye lento yami nalo muntu iqine. Sinento phela lesiyakhile ngesimo lesinemandla lengahlali sakha nalibhodlela nali sikunikeza lento lena ufike uyikhulumise uyiphephethe la kawu bese uyakhuluma la uyasho ukuthi mine sibani akasibani ngifuna mangihamba lapho ngihamba khona ngiqondane nemuntu odinga impilo yami, qondane nemuntu ofuna umuntu ofana nami. Uyabo senzani lapho? Siphoqa isimo lapho ukuthi wena iba nemuntu lozokwazi ukuphilisana naye. Asimlandi, akusumuntu ebekahambile lo. Umuntu ongamazi ozohlangana naye ngendlela eyimfihlo. Uwena uzosho lapha phakathi ukuthi ufuna ukuhlangana nomuntu kanjani. Uyamazi lo muntu omdinga ukuthi umdinga hlobo lo muntu kanjani. Ukhuluma la khathi lana usho ukuthi ufuna lo muntu abe simo lesikanjani. Bese uthatha lento le uyigcobisa la emashiyeni. Amafutha lawa amaningi ngokuhlukahlukana kwawo ajulile. Enza lo msebenzi ukuthi lapho uhamba khona udosele lo muntu lo odinga impilo yakho. Mase kafikile lo muntu bese ungena la. Ungenelani ke la lebhodlela? Ungenela ukuthi lo muntu ithi mawukhuluma naye lo muntu akuzwe. Ithi mawukhuluma naye lo muntu akuhloniphe. Ithi mawukhuluma nalo muntu abone ngazuthi vele kwamele ukuthi vele ngabe nenkanyekayo. Uphoqa indaba, uphoqa isimo. Lo muntu mawusathanda ukuhlangana naye uphatha leli tsheleli. Leli tsheleli litholakala elwandle. Uyalithola ngendlela yakho olithola ngayo bese nalawa uyayimixa lento ngokugcobisa leli tsheleli, ugcobisa leli tsheleli usuyifaka ephaketheni lento for 7 days. Lo muntu lelithi angaliboni. Wenzani lapho? Uqinisa lo mndawo nalento lo yakhile, lo moya lona lo attract lo muntu uthi akeze empilweni ukuze lento yakho izokwazi ukoma iqine, kungabi into ezosima senithini hlangene bese lento yena seyabhidlika kalula ngendlela ongayiboni ukuthi ke ibhidlike kanjani. Kuzothi ke kulawo malanga lawo lo muntu sohlangene naye usugeza for 20 days ugeza